Čuješ? Zatvori to di si lomio. Znači, dvojica smo ovdje i vozimo kolica i radim red. Znači, ovo ja ne znam, ja ne mogu ovo. Ovo ja više nema smisla, ne kužim. Polako. Dobar prosim. Ovo je tu red, ne mrete tak, ne mre tak. Ne može sve ispred nas. Ne mre, gospođo, okej. Ojde svi sa strane. Samo malo, za 16.55. Ovaj red na kraj gore. Na kraj. Ovaj tu do 40, gledajte gdje piše. Ovaj red je do... Tu ste. Ne prošlo je svima, u koliko ste naručili? 16.23. 23. Odite ovdje do kraja ovaj red. A kam da ja idem? Gledajte, svi budete došli na red, svi budete cijepljeni. I samo se stisnite jedan na drugog. Skočite tak da vam bude bolje. Tako je. Mislim da nema smisla da vam govorim više da držite razmak jer to nema smisla, evo. Neću više nič govoriti, super ste, evo. Zaka, pa ne mrem ja znat koliko imam. Odite za menom. Otkuda ja znam da vi imate tumora možda? Jel ja vidim kroz vas? Samo ja vidim da ljudi glaza. A koji ljudi, gospod, daj me Koja gospođa ide prek? Ma nije prek reda, koja je ušla prek reda? Ova tu. Koja gospođa? Kad ste vi ušli prek reda? Ovako, vi ste mi rekli da možemo. Ne kužim više sad. Ma ne, odite. Ja ne kužim da toliko volite te injekcije, ja ne vjerovati. A čudite se narkomanima, kužiš? Pljujete po narkomanima, a svi se bi pikali, evo. Joj, ba bubajte se doma svi. Niko se ne bi cijepio, na kraju svi trču unutra, ko da je zlato, evo.